Đấy, hồi dùng tara cùng gì mà thật thác đấy, anh tôi có xin lụt tàu rốt sắc khi mà ngạc thế này, lối nó mà anh mà lụt tàu rốt lối sắc đấy xin lối chụp ra đấy, tôi bung vào ra mà ngạc ta, hồi lối nó mà mấy tay gì, nhưng mà cái này xoắn sai vợ xoắn sai mấy tay khulak này tôi bu hiện dân mang ngầm đây một khối gì miếng ngạc tới lấy gì mà nó mà mồi ra, cái xem nó hay ra đi, một khối gì miếng ngạc tới này xuống cái xe, tôi police nó ngạc. Khẩu không? Ê, hạ xuống điện, Bộ ra. Hạ tao. Ngay tao là phụ lúc. Ok, let me do. Cả lung đó mà. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य, 11,000 एफआईआर की गई। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे। गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत, हम भी सहमत, उनसे ज्यादा दुख हमें है। परंतु ये परिस्थिति जन मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have brought Lural to this country. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. Yung may tagalaba nung may kapal no yengalay hayruraga masidi state subject ni law and order si state subject ni tay noy naton sumang de yung may taraba nung may kapsala ki yabra ba mafam do da minority way ba mafam do masi India ki mafam kuding mo tsana ba neba noy na matyang pangsalaga state force ni yausalaga madada rescue tawraga puthorpay muta question laga moi do protection piraga ada dum thamam ba targa di relief camp da mi lising yang khay hum phulei se masigi inhuman oi ba kaptran laudna tawri mayam si masi thokhidra ba aliba sarkar se yamna laita yauda ba irresponsible oi ba hak lakti ngang mani kandana ba ki thabak tawji haibra natragna politics tawji haibra emotion da kari tawdri ke miko phanto oina se anirak miko phanto report tawro Noigi indigenous people do kanjona bagi damukta mito phanto home ministry dagi sa se lakna phanto pa horo base how to deliver se si no mota ngangde no mota pande no mota mito phanto pa hori si kamai tawge kayam phangage ke dawro ke no mota pande ba sigi natra ba koina ngasi ta se manipur gi miyam ta lai si sigi natra ba mito phanto nagi sigi issue si the core issue si the suchat rega no mota si kari dawro ke na pande hangde ba how gi bnai na da ba yare how gi bagi nai na baraga how give a mistake to Lakadaba generation the Thokanaba, Madu would rectify or the Tobuduni, Nasigi generation of the Buddhas. How many could you find the life of ethnic base? District ethnic base with a noble district creation ethnic base with a district to Reta or the district to Moigin as a whole Manipur or as a whole India as we call Topuduma. Yam sang as where cannot lak from you, put it